da igramo nešto drugo, ovaj put Nikola da ne cepa I poslije svi ljudi kako se danas ode, Nikola mi je tu dva i ovo ljudi da ćemo igrati. Epizoda, FIFA, epizoda 3, Nikola cepa Kiju i kompjuter. Evo idemo da se neki fokus. Nikola cepa ceo, Nikola cepa... Igramo Jankić opet, ja? A, si. Ili go ovdje. Nikola cepa celu planetu. Idi go ovdje. No! O noći, brate! Preni! Pušta meni! Ne mogu, ali me djelovo. Pas! Tu idem. Jeste mene, Anđelko? Ovo je prošao kroz ovo. Trči! Sam ti Trči! Nju, a nekako! Kreni! Ivano! Kaka! Ajde! kakav dupli pas. Ne! Sam šuta, pum! Ovaj put Nikola će da iscepa svoju kuću. Pum! Ovaj god nad glavom, braj! Tako je to. Nama Kinezi! Japanci! Kinezi! Nikola će na kraju da Proti iscepa... pritiskam space, pomoću samo to. Nikola... To! Moju! Na kraju će Nikola i da iscepa Japan. Ovo je crossbar, To! Nikola će na kraju da iscepa i naše živote. Iscepat ću monitor. Iscepat ćeš disk. Iscepat će... Nikola, iscepat ćeš System 32. Bum! Bum! Kako se veselio. Hvala Goman. Fuck. Brate! Su pičku mati! Ja ću tako da palim to se bez manci. Ajde Ivano, ovdje sam Ivano, crko je, ajde. Ja Kinezu. Dobro! Brzo! Sruši ga! Ne, blokirao me Jankić. Idemo! Okej, ajde da probamo da igramo normalno. Ajde Nikola da cepa suđiju. Imam super. A ja imam gol. Ne, baš ti go. Nemoj si iscepao ti Nikola život. Ja baš ću to se tu mate! U pičku, ne! 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 Ovo je kosimo Nikolu. Ne! Ne! Torre! Beži bre tamo. O, pritiskao sam space! Ajde daj ga. Nikolin kompjuter je iskine. Nije mi skine nego Japana, ne znam. Pa cepa. Mi Nikola je novi Messi koji je napravio u Kini. A te Pukni ga u glavu. Tu! Ne.